Teglićeva straža i naši dečki z Lobora. Dakle, Viteško društvo Sveto križa iz Lobora i povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije Teglićeva straža. Tak je, jedan veliki pljesak za naše kuburaše. Poštovane i navek rado viđene lepe dame i cijenjena velikaška gospoda, a samo za ovu priliku se i svem prisutnim kmetem obraćam. Na ponos mi je pozdraviti vas na 5. sajmu pri Starom gradu v Konjščini. Ovo leto sam naredil, da se tu pri Starom gradu svekojake špelancije za vas prirediju. Danes morate videti sve fraskoš-dvorskih dami i gospode z mojega vremena. Morate videti i moje plemenite viteze, koji se navek časne i hrabre za me boriju. Vitezi moji, z velikim vas ponosem pozdravljam. Htjel bi pozdraviti i moje žonglere i dvorske zabavljače koji me navek kad je to treba od črnih misli proć otpelaju. Iskreno se nadam da bo im to danes bar na kratke uspele i pri vami. Posebno pozdravljam meštre stare iz zanatov koji su vam danes došli pokazati kaj se i kak se negda delale. Moram posebno pozdraviti i naše srednjovjekovne doktore koji budu danas pazili da sve protekne u najboljem redu i da izliječe moguće ozlijeđene. Pozdravljam i sve ostale sudionike današnjega sejma koji bu na bilo koji način pridonesli našem zajedničkom veselju. Za kraj vam svem skupa želim da se danas tu pri meni dobro zabavite i proveselite. Hvala vam.